Pavle, krenuo Damas, vidjeti vjernike, a Gospodu na putu, slava, zašto me goni kusiti. Ja sam išao na zrenje, teško ti je bilo da me pratiš i oslijepe. Odvedeću go Damas, zamišti tamo u dom i reče, iđi u dom, tamo se nalazi zvani Savle, Pavle, on se moli, dođe, progledaj Savle, ovo sad je Pavle, progleda, ode na nebesima, da mu se vizija, da vi zemlji pako, votem pako, paka se te kiša, vrati se u dom svoj i reče, mi smo smeslice svijetu, a čudo angelima i vrati se i pokaje se najvećeg razbojnika, najveće blago. Najvećeg, ali pokajnici. To je banja ona Siloamska, sjetite se, sve mi dolazi to i kaže, beše mučenika, mnogo bi da slijep, od rođenja, 20 godina slijep, niko ne može da dođe Gospod u dom, kada pita ga slijep, 20 godina uđe Gospod blagoslovi, vide, progleda i onda čuše Pilat i pitajte da ubiju Gospoda. A Gospod trejaše, govoraše o Bogu, o veri i sve, te da govate. On prođe među njih i iđaše putem i vrati se da govate. Putem iđaša, razumiješ ti? S apostolima. Reče, idem u grad, Lazar, brat, umre i ga probudim, oni kaže, ako je umro, šta će? Ja sam vaskrsenje dio koji mene vele i prije smrti će da se spasi. I daše i putem, razumiješ ti, sagraniše u grob, meteše ploču, mata, sestra, plakaše, čuda, Isus ide putem, dođe, da si ti bio moj brat, ne bi umro. Kaže, ustate, znam ti će šta, ja sam život i vaskrsenje, koji meni vere, ja ću da ga vaskresem prije smrti. Plakaše, Marija plakaše tamo, čuda dođe, Simon pade i reče kaže, Sine Boži moj, da si ili moj brat, ne plati, ja sam, on je zaspao ustati, a znam da ću ostane, ja sam vaskrsenje i život koji mene vere, i ako ume, vaskrnut ćemo ostati, tako, I Isus dođe, otvoriše grob, Lazar beže u grobu, Mada kaže on smrdi, a Gospod piše da plate, Oče, usliši molitvu, kaže Lazare, ustani, ustade, odu u tom njihovu, plakaše, radovaše, a Pilati četiri, svi da ubiju i Lazara. Vidi, a gore, Hristos ode Gecimani,
gdje se Bogu molio uvijek, gdje si imali sreću, Bogu se molio i onda reče apostolima idite u Jerusalim, jutro mi večeru, šta je bilo za večeru? Jagnje, zaklano ostade apostol sa apostolima, a oni sve krene čiti apostol sa apostolima u Jerusalim, dođe do Jerusalim, koliko tada puta da te skupinčko koška pići, i da iće ne kaj ostati mi kuće.